Chalain. Apa kari ampi? Ya kamet jong Nongniah katrok kabahap syariat kabajorong kumba aspa Phut layo seino hakani ka khatsan tari unailar katrok kit dobilat kabanya da uba nida yupi dakhar na wapung kalahap syariat hak khalai tari hajan kajaka hakrem maujumbun hajan kasnong mausunram hakapor khandai baje e mestem halor kani ka KSU Southwest Kasil sesek kapha ya kakerwo sngolam syakiyeng kesem jong uba nida yupi kasenggala kenoru bakala jadai namal kajingtorti jong kontraktor bamaromot ya kani kasurok hakaba ula supendap daki borni bala pendap tang daki kendau ha kajaka ban kenro daki mau ha kani kajaka bala tua bat kani ka deiru kajing pentrei torti jong ko office PWD Motion Ram Division kaseng kalaong bakawai pat kadau ka dei kajingret palat jong kasurok nadu wailoi hadu Motion Ram bat ranikor kabala donkam kirki ban penhe bat ban penbahano. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.